आंतरधर्मीक शांतिकाय आनी सलोखो राखपा खातीर सगळ्या धर्माच्या लोकांनी प्रामाणीकपणान वावुरचें अशें गोंयचे राज्यपाल भारतवीर वांचून मागलां। विश्व शांती महासंघान घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या राष्ट्रीय आंतरधर्मी शांतता आनी सलोखो परिशदेचें उक्तावण केले उपरांत उलयतना राज्यपालान हो उलो मारलो। दोनापावलो इंटरनॅशनल सेंटरांत जाल्ले परिशदेंत सगळ्या धर्माचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। Peace and prosperity can be attained only through common conscience and common understanding, and not by conflict, hate, force, or violence. Peace can be achieved through cooperation beyond the barriers of religion, ethnicity, and nationality. I believe that religion and faith can give people the power to forgive and the love to overcome even long periods of hate, resentment, and violence. I sincerely believe the time has come for us to prepare for a world society by cultivating largeness of outlook and generosity of heart, for which religion and religious philosophies and spiritual wisdom can contribute to a great extent. We must understand that harmony is creative, while disharmony is essentially destructive. If a nation desires to attain progress in the social, economic, political, and scientific spheres, all-round harmony must be ensured, not only as a transitory phase, but as a permanent feature of life. Religions influence our thoughts, our behaviors, and our relationships with people around us. Religions in theory do not advocate violence, but in practice, we experience a peculiar situation quite contrary to it, causing much bloodshed and conflict in the name of religion. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण गोंय सरकारान हेर मागास वर्गां खातीर 27% जागे राखीव दवरचे अशी मागणी आयतारा हरवळें जाल्ल्या भंडारी समाजाच्या आमसभेन केल्या। समाजाची घटना बदलपा खातीर एक उपसमिती नेमपाचो निर्णय हे सभेत घेतला। रुद्रेश्वर देवळाच्या सभाघरांत जाल्ले आमसभेत गोंयभरचे भंडारी वांगडी आशिल्ले। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार इतर मागास वर्गीयास 27% रिझर्वेशन देणे अनिवार्य आहे। त्याऐवजी आज इतर मागास वर्गीयास 19.5% रिझर्वेशन मिळत आहे। इतर मागास वर्गीयात भंडारी समाज हा सर्वात मोठा असल्यामुळे आम्ही जवळजवळ 7.5% कमी आरक्षणाचा मुकत आहोत। ही तफावत दूर करण्यासाठी केंद्रीय समितीस प्रयत्न करून देण्याचा व सरकार दरबारी हा प्रश्न तसाच लावण्यासाठी प्रयत्न करून देण्याचा हा ठराव आपल्या समोर मांडत आहे। त्यास टाळ्याच्या गजरात मान्यता द्यावी ही विनंती। समाजाचे कार्यपान सुरळीतपणे पार पडेल, त्यात कोणतीच त्रुटी राहणार नाही। त्यासाठी घटना दुरुस्तीचा ठराव, त्याचप्रमाणे त्यासाठी उपसमिती काढण्यास परवानगी देणारा हा ठराव आपणासमोर मांडत आहे। अनिल होबळेच्या नेतृत्वाखाली जी समिती निवडून आली त्या समितीस कायदेशीर समिती म्हणून मान्यता टाळ्याच्या गजरात देण्यात यावी ही विनंती। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा, www.facebook.com/prudentmedia फेसबुक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबरांची त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।